tumushimire byimazeyo mugenzi wacu Edmond rero atubwiraga umupira w'amaguru umukino wazaga ikipe ya Equateur ndetse n'ikipe ya Mexique bikaba birangiye Equateur isezerewe rero Mexique irakomeje nk'ikipe yakiniraga mu rugo ahubwo n'indi mikino rero turaza kugenda tuyikurikirana abantu biteze cyane umukino wa Republika Demokarasi ya Kongo n'Ubwongereza nabonaga abanyekongo bari hariya muri Amerika bavuga ati turayikubita fimbo abongereza bo bicecekeye rwose bategereje kubera ku kibuga ubundi bagafana kakahava ahubwo turaza kubitega amaso tuze kureba bamwe bati Kongo ivemo abandi bati komeza ubwo nyine turaza kureba ubwo natwe twageze muri mwanya w'ibinyamakuru ubwo n'amakuru yasohotse mu itangazamakuru bitandukanye no mureti hanyuma tugende ducishamo amaso rero umfashe nawe tugendane kabisa anongera kwibutsa ko Spark Taxi ikomeje kuba hafi yawe wowe motari ushaka kuba motari w'umwuga rero ikibazo cyakemutse byari byo gutwariza abandi byavuyeho abikuweho ariko rero hari icyo bisaba kuba ufite fotokopi y'irangamuntu ukayigaragaza uruhushya gutwara ikinyabiziga kategori A ndetse n'icyangombwa cya koperative itwara abantu ubamo muri Kigali ariko iyo utayifite ibyo baragufasha kandi icyangombwa cy'uko utakatiwe n'inkiko n'icyangombwa kirangamimerere umwishingizi wizewe utari uwo mwashakanye akandi icyangombwa cya CRB kigaragaza ko nta madeni ubereye ibigo by'imari ariko nanone kwishyura 50 ya mutation adasubizwa yishyurwa kuri Spark ariko nanone utayafite barakorohereza hanyuma kandi ifoto ya passport ibyo ni ibintu byoroshye cyane ugomba kuba ufite kugira ngo uhinduke motari w'umwuga ubundi asigaye ube motari wizewe buri munsi ari nako baguha moto ifite ubwishingizi bwuzuye bwo ni tourisme ndetse na autorisation n'imisoro byishyuwe kabisa kandi baguha amahugurwa agufasha kuba umunyamwuga koko uretse gutwara moto y'amashanyarazi bahora biguhugura ariko kandi banaguhugura kubyaza umusaruro amafaranga winjiza cyane ko abari menshi ariko harabayapfusha ubusa Spark Taxi rishaka guhindura motari w'umwuga ugenda ku mushoramari ukaba umukire ahamagara kuri 07966995 666 ndetse na 07966995 868 aho ngaho ni ku motari b'umwuga hanyuma kandi hari n'abashoferi b'umwuga byahindutse ibintu bihinduye isura iyi modoka nza cyane z'amajipe ndetse n'amavatiri meza cyane y'umukara abantu bagiye kujya bagenda mu abashoferi badutwaye ari amataxi batujyanye aho tugiye izo nizo modoka nziza zigezweho ubu ngubu Spark Taxi ikaba yagikemuye irazizanye abashoferi muzishaka ukajya gutwara imodoka ari yawe kuko hari igihe kizagera ukayigukana kubera kugenda wishyura gake gake barakorohereza kabisa hamagara kuri 0782626254 nayisubiramo ni 0782626254 ubundi asigaye nawe uhinduke shoferi w'umwuga ariko mwese abamotari abashoferi ni mwigabe musimbukira no kuri mintu umwe twageze Kacyiru muzenguruke munsi y'abaraganda ka kaburimbo gashya akarekeza ku musigiti hanyuma aho ngaho ni uratambika metero nkeya cyane nka 50 urasanga rero igipangu kiri munsi y'umuhanda cyanditseho ngo Spark Taxi umumotari w'umwuga winjiremo aho ngaho bagufashe hanyuma kandi Tengamara ndetse na Tenga Promo ahubwo ndakubwira rero ko igihe cyose uhaje ugomba kwibuka ikintu cyambere gusaba facture IBM ingira zagufasha kuko hari kuntu 10 rya TVA y'igihembwe igende kugarukira abantu minsi ishize barayariye barizirwa kabisa bararyoherwa hanyuma kandi nanone gusabye facture IBM hari amanota ugenda ubona aza kuri telefone yawe rero agufasha gukina mu gakino bita Tenga Promo ako gakino kararyoshye kabisa karaguhesha imodoka nziza cyane ya Kia Sorento moto nziza cyane ya Spiro hanyuma kandi za miliyoni z'amafaranga abantu barimo kuzitsindira ariko igitangaje abantu bahindutse banyira ubutaka ikibanza kanzenze hariyo umujyi uri kwerekeza aho ni iterambere riri kujya rero hafite ikibanza kiri gifite valeri ya miliyoni 20 kugeza kuri 25 urumva ko rero kugitsindira nukuba wifitiye ya manota yo 300 ubundi asigaye ugakina nukunyura kanyenyeri 5 kabira kadirishya ukiyandikisha kwanza wanyuma rero no gukina nukunyura kanyenyeri 5 kabira kadirishya ukajya hari gukina ubundi ukareba kibanza ugakina ugahinduka umukire kabisa hamagara 637 na kukurikira TV muri mbere ndetse na buri wa kane kugira kurikire tombora ya Tenga Promo nta n'amafaranga buryo usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya Tenga Promo wowe wisabire facture za IBM kenshi ubundi ukanda kanyenyeri 5 kabira kadirishya kugira ngo nawe ubere umunyamahirwe yo gutsindira ibihembo biryoshye nk'ibi ngibi
ni ya makuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye mpereye ku cyamakuru igihe.com. Urukiko rwashimangiye ko Kamarade wamaze kwishyura Ferwafa akomeza gufungwa by'agateganyo. Hano urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko Kalisa Adolphe uzwi nka Kamarade wabaye umunyamabanga mukuru w'ishyanga ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa akomeza gufungwa by'agateganyo. Hano ubwo yamaze kwishyura ingano y'amafaranga aregwa kunyereza. Kalisa yari yatanze ikirego mu rukiko rwisumbuye asaba ko yafungurwa by'agateganyo kuko ngo afite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo, impyiko ndetse n'umutima, ndetse akaba yaramaze gusubiza amafaranga aregwa kunyereza. Urukiko rwabiteye utwatsi rugaragaza ko icyo kirego nta shingiro gifite, arwemeza ko akomeza gufungwa by'agateganyo. Kamarade utarishimiye imikirize y'urwo rubanza yahise ajurira mu rukiko rukuru rusaba ko yafungurwa by'agateganyo. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe kuri wa 30 Kamena 2026. Urukiko rwemeza ko ubujurire bwa Kalisa Adolphe ku kirego gisaba gufungurwa by'agateganyo budafite ishingiro. Arwemeje ko icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kidahindutse, arushimangira ko akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe ategereje kuburanishwa mu mizi. Uyu Kamarade yasabye ko yarekurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ruteganijwe muri Nzeri 2026. Nzeri n'ukwezi kwa 9, akwera ko ngo afite ikibazo cy'umugongo yari afite mbere y'uko afungwa. Yagaragarije urukiko rukuru ko atarafungwa, yari atangiye kwivuriza muri Algeria, bityo gufungwa bitamworohereza akwitabwaho cyane ko atemererwa n'igorero kuba yakoresha ubwishingizi bwe yivuza. Yerekanye ko hari imbogamizi ahora nazo zishingiye ku gutinda kubona ubuvuzi ndetse no kubona na muganga n'ubwo igorero rivuga ko riba rigomba kubavuza. Yavuze kandi ko afite ibibazo by'uburwayi bw'impyiko n'umutima ashobora kuba yaragize nyuma y'uko afunzwe, agasaba gufungurwa by'agateganyo kugira ngo abashe kwivuza uko bikwiriye. Indi mpamvu yerekanye nuko ibihumbi 21 by'amadolari y'Amerika yaregwaga kunyereza yamaze kuyasubiza, akazikurikiranira abo yari yarahaye akazi, avuga ko ari bo baba baramuriganije. Ubushinjacyaha bwemeje ko Kalisa afite uburwayi koko, ariko kwigorero ryagiye rigaragaza ko ari muvuza nk'uko biteganwa n'itegeko. Yavuze ko uregwa atafungurwa, uwo n'umushinjacyaha wabivuze ngo ntabwo yafungurwa by'agateganyo kuko igorero rimuvuza ahubwo ryashyiraho imbaraga kugira ngo arimufashe ku buryo byajya bikorwa vuba. Yasobanuye ko atari ihame ko umuntu urwaye yafungurwa by'agateganyo akajya kwivuriza hanze y'igororero. Ku bijyanye n'ibyo gusubiza amafaranga yari yaranyerejwe, umushinjacyaha yemeye ko Kamarade yibwirije akishyura amadolari 21,387 y'Amerika akajya kuri konti ya Ferwafa yayishyuye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka. Umushinjacyaha ariko yavuze ko nubwo Kalisa yibwirije akishyura amafaranga bidakuraho uburyozwa cyaha, cyane ko mu bihano ashobora guhanishwa harimo n'ihazabu yikubye inshuro nyinshi ayo yanyereje. Kamarade akaba akurikiranweho ibyaha bibiri birimo icyo kunyereza umutungo n'icyaha cyo guhimba, guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Hano batwa ko urubanza mu mizi ruteganijwe mu kwezi kwa 9 uyu mwaka mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Wasimbukiye cy'amakuru igihe.com kareba n'ibindi bijyanye n'iyi nkuru ugasoma ndetse n'izindi nkuru nyinshi zijyanye n'ubutabera zivugwa aha ngaha. Urukiko kandi rwateye utwatsi ubusabe bwa Imanzi ndetse na Rubangisa bakurikiranweho ibyaha birimo amacakubiri. Hano urukiko rukuru rwa Kigali rwateshe agaciro ikirego cy'abagabo babiri bashyiraga ibiganiro ku muyoboro wa YouTube wa Dawa Rwanda TV, aribo Rubangisa Antoine ndetse na Imanzi Fard Al Sud, basabye gufungura by'agateganyo kubera uburwayi bw'umugongo. Bakurikiranweho ibyaha birimo gukurura amacakubiri, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha hakoreshejwe ikoranabuhanga. Urukiko rukuru rwaburanishije urwo rubanza kuwa 23 Kamena 2026. Abaregwa baburana basaba ko bafungurwa by'agateganyo kugira ngo babashe kwivuza uko bikwiriye. Kuri ubu dosiye yaregeye urukiko mu mizi, nyine urukiko rukuru mu mizi, bakaba bazaburana ku itariki 27 z'uku kwezi twatangiye kwezi kwa Nyakanga, ahashingiwe ku biteganwa n'itegeko ryerekeye imiburanishirize n'imanza z'inshinjabyaha, cyane cyane ingingo ya 96 na 97. Rubangisa na Imanzi batanze ikirego gisaba kurekurwa by'agateganyo mu rukiko rukuru kugira ngo rutegeke ko barekurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi, wenda rube rwanategeka ibyo bagomba kubahiriza. Rubangisa ayeretse urukiko ko afite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo kandi agorwa no kuvurwa ari muri gereza. Yagaragaje ko yagiye agorwa no kubasha kwivuza ikibazo cy'umugongo, aho byamutwaye amezi arenga 7 kugira
kugira ngo abe yabonana n'umuganga mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Mugenzi we Imanzi yavuze ko kutabona ubuvuzi uko bikwiye nawe byamugizeho ingaruka zikomeye kuko uburwayi bwe bugenda burushaho gukomera. Yasobanuye ko afite uburwayi bw'amagufwa by'umwihariko mu ngasire y'ivi ndetse n'umugongo. Yanavuze ko umwaka ugiye gushira akorera isuzuma ariko atarabona imiti yandikiwe kandi igorero rikaba ritakwemera ko umuryango we wamufasha kwivuza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyo bavuga nta shingiro bifite kuko bigaragara ko nta nshingano igorero ritakoze ijyanye no kubavuza kuko nabo bemera ko bagiye bavurizwa mu bitaro bitandukanye birimo no hanze y'igororero. Yanavuze ko impamvu y'uburwayi atari ihame ngo ishingirweho cyane ko nta kigaragaza ko ubuzima bw'abaregwa buri mu kaga. Akaba yemeye ko barwaye koko ariko ko ubuzima bwabo butari mu kaga bityo ko ubushinjacyaha busanga bakomeza gufungwa kuko impamvu z'uburwayi batanga zitatuma bafungurwa by'agateganyo na cyane ko bahawe ubuvuzi. Icyemezo cy'urukiko cyasomwe kwa 30 Kamena. Urukiko rwemeje ko ikirego cyabo nta shingiro gifite. Rwemeza ko abaregwa bakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe bagitegereje ko iburanisha ry'urubanza mu mizi ryaba. Rubangisa na Imanzi bakaba baratambutsaga ibiganiro ku muyoboro wa YouTube witwa Dawa Rwanda TV usanzwe unyuzwaho inyigisho zitandukanye z'idini ya Islam. Bakaba baratoye muri yombi ku itariki ya 17 Kamena umwaka wa 2025. Iyi nkuru nayo nyibonye ku kinyamakuru rero igihe.com nawe wahasimbukira ugasoma n'ibindi. Amakuru yagiye soka mu bitangazamakuru bitandukanye nanjye mbagenda cishama amaso ndeba byinshi cyane biba byagiye bivugwa. Agatongo nkubwira ko Sosoma nayo ikomeje kuba hafi yacu rero nawe hafi yawe. Umwana agomba kunywa igikoma gisobanutse cya Sosoma. Ni Sosoma Industries ni rwo ruganda rutunganya amafu meza. Rukaba rero rukorera Kicukiro Niboyi hariya niho uruganda ruri ariko nawe wajya hose mu alimentation yose uzabaze ifu nziza ivanze neza ikorwa na Sosoma Industries ifu yitwa Sosoma. Hanyuma kandi hari MSB ni ya indirimo ibigori soya amata isukari vitamine imyunyungugu ariko kandi ifu y'uburira hari cyayi cya soya nacyo nuko na kawunga nziza cyane izwi nka songa. Urumva ko abantu baranywa neza bararya neza nawe jya mu bandi jya mu muryango w'abarya neza n'abanywa neza. Ahubwo ni Sosoma Industries niyo nkubwira. Bahamagare kuri 0782383189. Iyo niyo nimero wababonaho kabisa ushaka kurangura aya mafu meza ubundi akashyikiriza abakiriya dore ko anakunzwe cyane ugacuruza uwunguka. Dukomeje n'andi makuru yasohotse mu itangazamakuru bitandukanye. Areka simbugiye ucyamakuru bwiza.com tubwira ko i Rubavu bamaze imyaka 4 bategereje ingurane bemerewe n'akarere ariko ngo amaso yaheze mu kirere. N'abaturage 11 bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi ahubatswe agakiriro k'umudugudu w'igitegerezo wa Muhira mu murenge wa Rugerero w'akarere ka Rubavu bavuga ko bamaze imyaka 4 bategereje ingurane y'ibikorwa byabo bemerewe n'akarere ariko ngo amaso akaba yaraheze mu kirere. Hano batwira ko ubutaka bari abaturage bavuga ko bwariho ibikorwa byabo byiganjemo inyubako buherereye mu mudugudu wa Gitebe ya mbere akagari ka Muhira umurenge wa Rugerero. Bakavuga rero ko ngo nubwo ubutaka bwari ubwa leta bari igihe kirekire barabutijwe kugira ngo bubafashe kwikura mu bukene ndetse ko ngo banatangaga amafaranga yo kubukodesha. Umwe mu baganire n'umunyamakuru yabwiye icyamakuru bwiza ati rwose twajyaga dutanga amafaranga 10,000 bukode none bagiye kubaka agasoko k'icyitegerezo baraza baratubarira batubwira amafaranga bagomba kuduha hanyuma tugasenya. Byari kuwa 18 Ugushyingo 2022 ariko twese bari baratwemera amafaranga agiye atandukanye bitewe n'ibikorwa bya buri muntu. Undi avuga ko ngo ku ruhande rwe aberewemo n'akarere ka Rubavu miliyoni 1,140 gusa. Akavuga ko hari n'abandi baberewemo abarirwa muri za miliyoni hafi 3 bijyanye n'agaciro inzu zabo zari zarahawe. Uyu rero n'abagenzi bakavuga ko ubuyobozi kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku karere bazi icyo kibazo gusa ngo kugikemura bikaba byarabaye ingorabahizi.
ikinyamakuru kivuga ko cyashoboye kubona kopi y'inyandiko yashyizweho umukono n'uwitwa Bineza Vincent wari umukuru w'umudugudu wa Gatebe ya mbere, aho Ringimana Charles wari umuyobozi w'akagari ka Muhira ndetse n'uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero, abaturage basaba guhabwa ingurane y'umutungo wabo wari ku butaka bari baratijwe na leta mbere yuko hubakwa nyine agakiriro. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu mu butumwa yahaye iki kinyamakuru yijeje ko agiye gukurikirana iki kibazo cy'abariye abaturage. Amakuru iki gitangazamakuru cyamenye ngo nuko bari abaturage amafaranga bishyuzwa abarirwa muri miliyoni 40 yose hamwe. Nyiri kuri iki makuru kandi cyatuga ko umukozi wa RAB yabeshye ko inyubako zuzuye park ikamutahura. Bagiye ati park yaramuvumbuye. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB bwitabye komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta mu nteko ishinga amategeko ariyo park, aho bwagombaga kwisobanura ku makosa yagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Nyuma y'aho abadepite bagize komisiyo ya park basabiye ubuyobozi bw'icyo kigo gukosora ayo makosa, mu byo bwasabwaga gutanga ibisobanuro harimo ikibazo cy'inyubako zigenewe gutunganirizwamo icyororo cy'amafi mu karere ka Nyamagabe zagize ubukererwe mu kuzura. Izi nyubako zatangiye kubakwa muri Mata 2024. Imirimo yo kuzubaka yagomba kumara amezi 4 gusa, ku buryo yagomba kuba yararangiye muri Kanama 2024. Ni nyubako zatwaye amafaranga miliyoni 970 ubare mu mafaranga y'u Rwanda. Ubwo umuyobozi mukuru w'agateganyo wa RAB Dr. Florence Uwamahoro yabazwaga impamvu uyu mushinga watinze kurangira, yagize ati twagize imbogamizi zo kubona ibyangombwa bitwemera kubaka mu gishanga. Nanone ubwo twatangiraga kubaka habaye impinduka mu myubakire bitewe n'imiterere yaho hubakwa twubakaga, bituma habaho ubukererwe. Depite Cecile murumuna wabo ntiyanyuzwe n'ibyo bisobanuro, maze agira ati ibyo muvuga na amateka twabisanze igihe twaganiraga kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka ushize. Uko ibintu bitinda ni nako bihenda, kandi ni nako ikibazo cy'amafi gikomeza kubingora abayizi mu gihugu. Iyubakwa ry'izi nyubako rigeze ku kigero kingana iki? Umuyobozi mukuru wungirije w'agateganyo ushinzwe iterambere ry'ubworozi Dr. Mupenzi Mutimura yavuze ko iyubakwa ryari rigeze ku kigero cya 85%. Asobanura ko ari cya kigero yaraherukaho nyine ari cyo kigero yaraherukaho ubwo yasuraga aho ibikorwa byaberaga ari kumwe n'abubatsi ndetse n'abagenzuzi b'umushinga. Depite murumuna wabo yongera kumubaza ati Nyakubaha Mupenzi, uherukayo ryari? Ese inyubako zararangiye? Mbere yuko undi amusubiza ko inyubako ngo agira ati zararangiye, hasigaye gushyirwamo ibikoresho birimo fast aquariums ngo n'ibyuzi nyine. Depite murumuna wabo yahise amubwira ati oya inyubako ntabwo zirarangira. Umuyobozi mukuru w'agateganyo wa RAB Dr. Florence Uwamahoro yahise yungamo ati turabyemera, inyubako ntabwo zirarangira, haracyakorwa imirimo ya nyuma yo kuzuza umushinga. Komeza yemeza ko izi nyubako ziteganijwe kuzuzura burundu mu kwezi k'Ukwakira. Ikindi komisiyo ya park yagaragaje ni ikibazo cy'amakosa kigaragara muri systeme ya smart nkunganire akomeje kubera imbogamizi abahinzi. Aya n'amakuru agiye asohoka mu itangazamakuru bitandukanye. Nanjye ngenda nacishamo amaso nyine ndeba byinshi biba byagiye bisohoka, ariko nawe mba ngushishikariza ko nibigukundira nawe wagenda ufungura ukagenda ureba byinshi biba byagiye bivugwa. Twerekeze gato imasisi tunyuze ku cyamakuru Rwanda Tribune kitubwira ko FDR irimo gutabaza ngo M23 yagabye igitero ku bikorwa by'amashuri ya gisirikari. Hano babaka ishuri rikuru rya gisirikari ry'umutwe wa FDR ngo ryatwitswe n'abarwanyi ba AFC M23 hitwa Rutangara. Ari mu kiganiro umuvugizi w'ishami rya gisirikari muri FDR Lieutenant Sacramento yagiranye n'ikinyamakuru Rucuru Actualité. Ari cyo cyasiyansi inkuru ngo cyavuze ko ngo
AFC M23 ngo yabagabye ibitero bikomeye cyane byari bigamije gusenya ikigo gikoramo ishuri rikuru rya gisirikari ngo ne École Supérieure Militaire rirahitwa Rutangara muri lokalite ya Bibwe groupement ya Bashal Mokoto territoire ya Masisi Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikaba yaratangiye ku 28 Kamena 2026 abarwanye ba M23 bagabye igitero mu rukerera mu birindiro by'uyu mutwe biri mu gace ka Rutangara gasanzwe kabarizwamo ishuri rikuru rya gisirikari n'ibiro bikuru bya komisariya ya FDLR. Isoko ya Rwanda Tribune iri muri kare gace ivuga ko ngo habaye gutsimbarara ako barwanye ba FDLR ndetse bakitabaza ubufasha bwa bataillon Crap iyaje iyobowe na Lieutenant Colonel Rurakabije Guillaume ndetse n'imitwe ya Nyatura abazungu ikaba ngo yarinjiye mu mirwano ivuye ahitwa Kitso. Ababyiboneye n'amaso bakavuga ko imirwano yahoshorotse kuri kumanywa yo ku munsi w'ejo aho byarangiye umutwe wa AFC M23 wigaruriye ibirindiro bya FDLR byabarizwagamo ayo mashuri y'abaofisiye bakuru ndetse n'abasuzofisiye. Ishami ry'amashuri muri FDLR rikaba ngo rikuriwe na Brigadier General Rushirabake Bernard uzwi nka ku mazina ya Manzi Mutunzi, akaba yungirijwe na Brigadier General Korerimana Matovu ari nawe ushinzwe by'umwihariko amashuri ya ESO. Buri mwaka ngo akaba harangizamo byibuze abaofisiye 1200. Ibirana ku cyamakuru atwa ko ngo AFC M23 yabisenyaguye ibyo bintu. Ni cyamakuru Rwanda Tribune cyanditse iyi nkuru. Hagati kandi cyamakuru bwiza.com nacyo cyatujyanye muri Kongo Kinshasa batubwira ko ahitwa Baraka ngo nibura umusirikare umwe mu Burundi yiciwe mu gitero ku nkambi yabo ndetse kajugujugu ebyiri ziraraswa. Hano batuka ko ingabo z'u Burundi zoherejwe mu ntambara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ari mu burasirazuba nyine aho zifatanya na FARDC mu kurwanya AFC M23 na Twirwaneho. Kwa kabiri bwo ni ku munsi w'ejo ngo zongeye guhura n'uruva gusenya mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse kajugujugu ebyiri za gisirikari ziraharasirwa. Amakuru aturuka aho ngaho aravuga ko nyuma y'igitero cya drone humvikanye iturika rihambaye cyane kuwa kabiri ari ku itariki ya 30 Kamena mu mujyi wa Baraka uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru aturuka hatandukanye rero agera kuri ikinyamakuru Kivu Morning Post abyemeza ngo ni drone ya gisirikare yateye inkambi y'ingabo z'abarundi iherereye mu gace ka Mushimboki mu mujyi wa Baraka. Societe civile ikaba yatangarije ikinyamakuru ko ibisasu bibiri bya bombe byaturikiye muri ako gace ka Mushimboki ngo ibi ngo bikaba byarateye ubwoba muri ako gace kandi nibura umusirikare umwe w'u Burundi yahise ahasiga ubuzima. Andi makuru yaje nyuma yaho yatangajwe n'umunyamakuru Steve Wembi avuga ko kajugujwe ebyiri zari zatabaye ngo ziturutse Iminembwe ngo zarasiwe muri Baraka. Zari zije zitabaye zitazihanurwa vuba na bwangu. Rega simukira gato cy'amakuru umuryango batuga ko umuherwe w'umushinwa yakatiwe gufunga imyaka 30 muri Amerika. Hano batubwira ko witwa Guo Wengui wahoze afatwa nk'umwe mu bacuruzi bakomeye cyane mu Bushinwa yakatiwe gufunga imyaka 30 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gukora uburiganya bwatwaye miliyari irenga imwe y'amadolari y'Amerika. Uyu wahoze ari umuherwe ukomeye mu by'ubwubatsi rero yahunze mu Bushinwa ajya muri Amerika harimo 2017 aho yiyubatsemo isura nshya yo kurenga ishyaka rya gikomuniste riri ku butegetsi mu Bushinwa akanagira imbaga y'abantu bamukurikira ku mbuga zo kuri murandasi. Ariko nyuma yaho rero Guo ngo yaje guhamywa ibyaha birimo ubwambuzi uburiganya ndetse neza ndonke. Umucamanza wo mu rukiko rw'i New York witwa Annalisa Torres akaba yavuze ko rero ni Annalisa Torres yavuze ko Guo yakoresheje mu nyungu ze abantu bashaka kuzana demokrasi mu Bushinwa aho ngo yabamburaga amafaranga yabo kugira ngo ayakoreshe mu buzima bw'iraha. BBC yagerageje kuvugana n'abahagarariye Guo kugira ngo bagire icyo batangaza ariko ntabwo bigeze basubiza. Uyu Guo rero uzwi no kuyandi mazina arimo Miles Guo ndetse na Huo Wan Kwok akaba yarakatiwe ari mu cyumba cy'urukiko cyari cyuzuye abamushyigikiye gusa kuba bari bahuzuye ntibyabuje umucamanza kumukatira vuba na bwangu. Ni ikinyamakuru umuryango nacyo kitubwira ko muri Nigeria abashimusi bateye ishuri bakajyana abanyeshuri bari mu bizamini. Hano batubwira ko abanyeshuri bari mu bizamini bya leta mu ishuri ryisumbuye ryo mu ntara ya Borno mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria bagabwe igitero gikomeye cyane nago bitwaje intwaro bamwe muri bo barabashimuta.
ibi byabaye mu gitondo cyo kuwa mbere ejo bundi ubwo abakekwaho kuba barwanya umutwe wa Islamic State West Africa Province bateraga ishuri riherereye mu gace ka Lassa mu karere ka Askira Uba. Igisirikare cya Nigeria kikaba cyatangaje ko cyahise gitabara gikiza abanyeshuri 10 hamwe n'abarimu bamwe mu bari bafashwe n'abo bagizi ba nabi. Kikavuga kandi ko ibikorwa byo gushakisha abandi nabo bashobora kuba bakiri mu maboko y'abashimusi ngo bigikomeje. Mu mirwano yabaye hagati y'ingabo ndetse n'abarwanyi, umusirikare umwe yahasize ubuzima ndetse n'umwe mu baturage bafashaga inzego z'umutekano mu guhiga bukware aba bagizi ba nabi batwaye abanyeshuri nawe ahasiga ubuzima. Ni icyamakuru umuryango cyatubwiye inkuru. Hari indi nkuru igira iti imyaka yose yo ku isi yahuriye mu gihugu cyacu. Ayo ni amagambo ya Cardinal Fridolin Ambongo wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ku gihugu cyabo cya Kongo. Agira hano batubwira ko Cardinal Fridolin Ambongo arkiyepiskopi gatolika wa Kinshasa yavuze ko nyuma y'imyaka 66 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibonye ubwigenge igihugu kitageze ku ntego ko ndetse bisa nkaho imyaka yose yo ku isi yahuriye mu gihugu cyabo. Yabitangaje kuri wa kabiri tariki ya 30 Kamena 2026 mu nyigisho yatanze mu misa yabereye muri Cathedrale Notre Dame du Congo i Kinshasa mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 66 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze ibonye ubwigenge ibukuye ku gihugu cy'Ububirigi. Waramutse? Yaramutse neza. Umeze neza? Meze bon. Uyu munsi umeze neza, iyi minsi urimo uratuzonga ku bintu by'umwambarire. Ngomba kubazengereza. Kabisa shitana apfe niko bavuga. Udufitiye amakuru? Yego mbafitiye amakuru. Ihatse izindi ni nk'iyihe? Mu buryo busanzwe zose zirihatse, ariko hari n'inkuru nabonye yantangaje y'abagabo bavuga ko ngo bakomboye abagore babo bababwira amagambo meza. Nese ibyo byiza se buriya bababwira amagambo meza. Ngo iyo bamaze gushakana ngo ntabwo bakimwita sheri, atangira kumwita mama runaka. Nabaza n'abava gusezerana umunsi agatata, hari n'abava gusezerana ku murenge. Agatambwa ati wowe kandi mbere bati ariko shu ariko baby ariko ngo ari ibindi bavuga n'ibiki nabyo nzi. Agatambwa ati wowe ubu tubaye abantu babiri kandi bari basezeranye bavuga ko babaye umwe ngo akaramata. Akaramata turakemera? Yego ndakemera. Ko burya babaye umwe mpaka nyine kuzageza bazapfira. Abantu gusa iyo batandukanye akaramata kaba kagiye baba bagasize inyuma. Katukure kuzo tubwiye nandi menshi cyane rero muri baduteguriye nyuma yawe ni topic nizera ko abantu baza kuba bahari turi kumwe na none. Kandi dushimira cyane bwije ngo Maxime aba yadufashe kujya 5 kuri 5 yaba amajwi n'amashusho nabyo bigende bitugeraho. Namwe mwese twabanyereka mbashimire byimazeyo ubwo rero naho mukanya.